One, two, three, nettoyons l'Algérie. Un slogan choisi pour nettoyer la forêt de Yakouren. L'appel a été lancé il y a environ 2 mois via les réseaux sociaux par Ammar Agil et l'association culturelle Akham Dali de Tizi Rachid. Objectif, nettoyer la forêt et inculquer aux habitants de la région un esprit écologiste. Nous avons besoin de dépolluer les rivières, les forêts qui sont vraiment dans un état catastrophique. Et alors je fais un appel éventuellement pour que tous ceux qui nous suivent à la télévision ou tous ceux qui sont de la région de venir nous aider s'il vous plaît. Environ 500 bénévoles ont adhéré à ce mouvement citoyen afin de nettoyer ce site touristique par excellence. La forêt de Yakouren est à vous, c'est un bien collectif et qu'on doit le préserver, le protéger. Donc il faut en finir avec cette mentalité beylik, ça ne nous appartient pas. Donc il faut le préserver, c'est à nous. Voilà. في اللي ما ننسى مسألة إلا قدنا في لي سوليسيون الشغل إلا قدنا فنخدم في الترافاي دو سونسيبيليزاسيون وان تو تري نيتوايون لالجيري دونك وين حمل تموكثيس وين حمل لايلاس وين يبغى يخدم إلا في السيزدك خاطر ما يتجات يومس يوميث. كاين دي ساشي يدوهم في لي فواتور تاعهم كي يوصلوا دي ليو وين كاين لي بوبال يرميهم. صافي بليزير مي ضحنو كارداك دو لي فوا سنيتواينا الكليه ونسلم سي زدت اون فا بريزيرفي نوتر ناتور تنحذر دونك كي او موا اون فا فيفيتي لي زانسوندي وين نديرو عند مكونه ماكي يتسوغ زيك نو لا شا ترصد كي تقرد قبريدنا السيادة الملكة توضع الملكي لو انا حرطاتهم هتفرس ضايلك بقدر تسرغضه تسرغض الزبلنا تنقرض رزقي اللي راهم يجوا في هذه الفترة يحافظوا على نظافة المنطقة لأنه هذه المنطقة هي تعنينا كل les régions. Les déchets et les détritus récupérés seront triés puis recyclés par des unités spécialisées. Une initiative écologiste et citoyenne à la fois afin de sauver les poumons de la Kabylie des incendies qui ont déjà ravagé environ 47 foyers.